Martin Mugambi nontubonde tu naturonde ni akaunti ya THARAKA ni dhini atinende CUKURU ile kumagisio kia THARAKA ni mwa CUKURU kathumba ile chithirite KUGUNIKA na MUBANGO ya Safaricom Foundation Ndoto Zetu ndene ya akaunti yu MUBANGO ira nindi ithirite yuiti ya thukuru ya ikinya na mathaga ya kwagirithia mathomo na kiaria nontubone ndi Augustine kopia uwete ati CUKURU kathumba kinyi ya kwirigira kwithira KUGUNIKA kumania na mautethio ya Samuel Gishimana kulikithia. Kiri mubango wa uchokie guoko kiri mugongo ara emunde mubango wa Safaricom Foundation Ndoto Zetu bariungirite CUKURU ya are ya Sentrita Karamugende ni ya wadi ya Mugwegi chigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mwena CUKURU ya secondary ya MCK Gakuru chigo bunge kia THARAKA babareterete mautethio mwanya mwanya kiri CUKURU ya Sentrita Karamuge babareterete metha na itebia gutumira kiri nyomba yago ya kurira na michemanio teo dining hall na kuunde ni ya CUKURU ya secondary ya MCK Gakuru babareterete mpama ya mabuku makurutha revision. Ndene Safaricom twithara twina Safaricom Foundation na one of our program ithera Ndoto Zetu irerwa maira rutero education, economic empowerment na health sector. For example au CUKURU ya apply teka wa metha na ite bya wekira ke dining kabonere iba kwethira bena ana baba inge batikomba kwethira bena anto karende bakire bya korea arimo amwena arito ba CUKURU ino chiere iba mukirito utethio bobona gikeno kinene Ndoto zetu uwezo wetu aruto betu bagutua kuingia nitonire ni wega tucerie utethio kumagia antu ba Safaricom na batutethia batuletera metha as they promised. Tukuga thank you muno na bendeleo ugu bakitethagia community na antu baria bonde bakwenda utethio wao. Turali na course books chionka ire nenkana withirikari na mabuku makai muno mamuritombete kwigurira lakini arito baba kureterwa mabuku maingi mapa prices baingi muno babandika mabuku na ikiona nagiri yao the standard examinations isetagwa na alimo bakaomba kuthwa bena isi time kuseti biuria na kubanga banga alitwa kenda bomba ku revise na alitwa bakebanga pura bagatumia mukuma bwega kuringana na Augustine Kobia uranwe murugamiri wa kambuni ino ya Safaricom rutererwa miru CUKURU ino chiere ni imwe CUKURU chibitare amwe na ikundi 10 bira bigunikite na utethio bo mubango jo mwanka ojo ndeni akaunti ya THARAKA nithi araba kwirigira gutethia bangi magana mana na baringithia mioyo ya anto milioni chiere ugikinya muthia wa mwanka ojo anto na inya Safaricom turethira twina spirit ya kuwa tuinuane anto barihitaji tu support kidogo yo bainua na kumoba kwamba we sustain maisha nayo kwa kwe Ndoto Zetu so far kumayambiriria 2019 netethetie anto milioni 3 na this year alone to target more than 2 million. Ariuria arugamiri ba CUKURU chibitare amwe na ikundi bya mwingi baojorerie mautethio mamake nda kinyabo bagunika ke community ekuo kaya kuona kwena inya kwena batu inya CUKURU ana batena ite bya kuthomera kana local dispensary au botena laboratory botena equipment kana kwethera kwena inya group ya anto ekwenda utethio bwa kwambiriria biashara fulani na bo apply through Ndoto Zetu program. Ndoto Zetu yethra live na weteke website ya Safaricom Foundation oka yethra form cheto ka apply kana wetake Safaricom shop ira yakwao kana any Safaricom dealer na uruthiria form chia Ndoto Zetu. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gishima.